Bokajan subdivision angkang lakhaing koraisi Borjan MSC constituency Borlengri Wophong Taro ang denalong National Highway Infrastructure Development Corporation Limited T-Hekpen NHIDCL atum towar krong pli kasilam pon along bypass atowar lapen U-turn kasilam pipon pedatajok kachileng sungkrung lopusi lamki keklang pon. Birta kirip dunlong atengki kidam tang pai ni phai ke thomani anerlo por phai hinia por malom Borlengri along rong sirkepara chepengsi ardi dojo ten mai ingnipon mai along Bokajan Executive Magistrate NHIDCL lapen rong sirkeparong asar atum chetongdun mai along kachingwai pon ke Borlengri Wophong Taro arong ang denalong ajara bidi penon tami monit ka chelenga phan bypass atowar lapen U-turn atowara bang pipon wegnangji pusi ningje thip Kali pulote non ke claim bo masai mo amukha anta claim long le pusi ningje pon. Lapen ladaga jara bidi pen non bypass lapen U-turn atowara bangki pivek nangji kali pulote kachesong bom ji puta ningje. Incomplete portion was in Asia. To Amiga already Amigan Posti Manopara stop correcting at Yasia. Edu taken para Kida district administration para Holibi. Aro do initial TC para Holibi. Edu Amigan Laga Edu Amigan Kinaga mission application the Kinaga mission question service road, both sides service road. Edu no hatak toledo, kam toledo, chalon nitipo, pon godina rakitipo, Gogena, into Amigan Hati. Labang so lama puthak kedam tang penangan ajir kiding malompen authority atuma phan pinpora lo kipitang sitami pini an ningkanisi kepleng data phita sarkar atum kang samria puthak ningduk lopusi ningjepong Are itu tu Amigan last year de naga tia to kinaga hosile oh itu to le to Amigan na parebo higher authority japo lagebo kose to bara Amigan tinyo le do itu laga to nohobo Amigan ki to commitment tise within no time de Amigan para answer dibo ko adole do answer nitie itu bara Amigan itu to le do kam chalata chaka to rukhibi ko kena rokhai dise tar biche takan par kose district administration ahi gena yate bara meeting kori gena itu to final de Amigan resolve koribo koi gena achi do itu kori ase Bang solong kachitongdun Bokajan Executive Magistrate lapen NHIDCL atum benta labang so lama puthak ang songalong an chingwai pon pusi lamcha chipi pon पिछले 4-5 दिन से कंटिन्यू इनके टच में हूँ आज मेरी ये तीसरी विजिट है इस गांव में मैं कंटिन्यू यहाँ इनके टच में हूँ और ये अभी भी जो रिक्वेस्ट है वो रिक्वेस्ट हमारी तरफ से रेज हुई है अगर लोकल यहाँ के जो गवर्नमेंट है अगर वो हमें बोलेगी कि यहाँ पैसेज बनाना है या इनको कुछ भी ऐसी फैसिलिटी देनी है जैसा भी हमें गवर्नमेंट गाइड करेगी हम जरूर करेंगे Bokajan penananterang Karbinglong Live